Dobrodošli u kviz Pogodi životinju u 5 sekundi. Na prvoj slici je srna. Na drugoj slici je koala. Treća slika leopard. Pogodi životinju na četvrtoj slici. Divlja svinja. Peta slika. Nosorog. Na šestoj slici je guska. Pogodi životinju na sedmoj slici. Jazavac. Pogodi životinju na osmoj slici. Orao. Broj 9. Golub. Na slici broj 10 je lisica. 11. pitanje. U pitanju je gepard. Na 12. slici je veverica. Na 13. slici je ris. Pogodi životinju na 14. slici. Jelen. I broj 15. Vidra. Na slici broj 17 je som. Slika broj 18. Sova. Slika broj 19 nam donosi koga? Galeba. Na slici broj 20 se nalazi hijena. Na slici broj 21 nilski konj. Pitanje broj 22. Magarac. Ko je na slici broj 23? Kamila. Na slici 24 je kengur. 25. Mravojev. Pogodi životinju na slici broj 26. Bubamara. Koja je ovo životinja? Slika broj 27. Jegulja. Slika broj 28. Hobotnica. Slika broj 29. Dabar. Na slici broj 30 je lenjivac. Na slici broj 31. Naravno lav. Pogodi životinju na slici 32. Zec. Slika broj 33. Morž. 34. pitanje. Koja je ovo životinja?
Indijski konjic. 35. pitanje. Gorila. 36. pitanje. Koja je ovo životinja? Bizon. 37. pitanje. Puma. Na slici 38 se nalazi ko? Čaplja. Slika 39. Krokodil. I na slici broj 40. Ovca. 41. pitanje. Koja je ovo životinja? Konj. 42. pitanje. Foka. 43. Krava. 44. pitanje. Koja je ovo životinja? Kornjača. 45. pitanje. Ko je ovo na slici? Pčela. 46. pitanje. Gušter. Slika broj 47. Polarni medved. Slika broj 48. Žirafa. Slika broj 49. Noj. Broj 50. Divlji pas. 51. pitanje. Kameleon. 52. slika. Koja je ovo životinja? Kobra. 53. pitanje. Koza. Pitanje 54. Šimpanza. I na slici 55 je ko? Antilopa. Sljedeće pitanje 56. Naravno kokoška. Koja je na slici 57? Pacov. Na slici 58 se nalazi vuk.